Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi ibahe amahoro itanga, ikomeze ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo, tugushimye ko wabanye natwe ukaturinda, akaba ari nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Mwami, tugeze mu mwanya wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira, turagutumiye kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya, udufashe muri iri jambo tugiye kumva, ritubere impamba muri uru rugendo, ritubere iryo kuduhindurira ubuzima, kandi wigaragarize muri ryo, ntabe ari twe. Mwuka wera naza aganze ategeke, icyo twanze ni ukora ku mwanzi. Urakoze kumvishe gusenga n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 4 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Reka nsome mu izina rya Yesu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Uhereye kera kose ntigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana, Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Iki ni cyo kitumenyesha ko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twe. Niyo iduhaye ku mwuka wayo. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uyu uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we, nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rugendo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganije rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bazaniye umugoroba riri kuvuga ngo dukundane nk'uko Data yadukunze. Tugire urukundo, dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bakundwa, ngo ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Imana yaradukunze, dukunda urukundo ruhebuje, twari babi. Umuririmbyi yararirimbye ngo nari umugome, ngo nuko impa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Twari babi, twari abanyabyaha. Imana iradukunda, itwohereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo atubambirwe, kugira ngo dukizwe, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rero Imana yadukunze, mwebwe munkurikiye, nimureke two kurupfusha ubusa. Kuko niba Imana yaradukunze turi babi, tugomba kuruha agaciro, tukavuga ngo ubwo Imana yadukunze turi babi, turi abanyabyaha, kubera iki twebwe tutakunda bagenzi bacu? Nimureke dukundane muri byose, tugire urukundo kandi tutarobanura ku butoni. Ukunde umuntu wese utarobanuye ku butoni. Twirinde kwicamwo ibice ngo tuvuge ngo aba naba, nta muzungu, nta mwirabura, nta muki, twese turi abana b'Imana. Tugomba gukundana. Ni ukuri, nimureke dukundane. Ngo uhereye kera ntiyigeze kubaho umuntu wabonye Imana.
Nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rutunganizwa muri twe rwose. Uhereye kera nta muntu yigeze kubona Imana, ariko nidukundana Imana izaguma hagati muri twe. Ni ukuri, ariko nitudakundana Imana ntabwo izaba muri twe. Imana itugirire neza. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Umuntu wese uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we. Nawe Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Imana itugirire neza. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Imana itugirire neza. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo ubwo aguma mu Mana. Uguma mu Mana aguma mu rukundo, kandi Imana nayo ikaguma muri we. Imana itugirire neza. Umuntu rero uri mu Mana aba agomba gukunda bagenzi be atarobanuye ku butoni, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ibindi byose bizashira, ariko urukundo ruzagumaho. Urukundo ntiruzashira. Guhanura bizashira, kuvuga indimi bizashira, ubwenge buzashira, ariko urukundo ntiruzashira. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukundane, kuko Imana ari urukundo. Ubwo umuntu udakunda ntabwo ari mu Mana, nayo ntiri muri we. Imana itubabarire. Imana itubabarire cyane. Imana ni urukundo. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ariko urukundo rutunganije rumara ubwoba. Iyo ufite urukundo nta bwoba uba ufite, nta bwoba buba muri wowe, kuko ubwoba buzana igihanuko, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganyijwe rwose. Ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganije. Nimureke rero tugire urukundo n'ubwoba buzaduhunga. Ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana niyo yabanje kudukunda, ntabwo ari twe twabanje kuyikunda. Imana yaradukunze, niyo mpamvu natwe tugomba kuyikunda. Niyo yabanje kudukunda nyine, nk'uko twaze tubivuga, yadukunze turi babi, turi abanyabyaha, ariko iradukunda. Dukunda urukundo ruhebuje, urukundo rutagira akagero. Niyo mpamvu natwe tugomba gukundana, kandi Imana ni urukundo. Ngo ukunda Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana, ariko udakunda Imana ntiba muri we, kandi nawe ntaba mu Mana. Imana itubabarire. Nimureke tugire urukundo. Ngo umuntu uvuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma. Umuntu uvuga ko akunda Imana akanga mugenzi we aba ari umunyabinyoma. Ngo kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Imana itugirire neza. Umuntu uvuga ko akunda Imana akaba yanga mwene se aba ari umunyabinyoma, ababeshya. Kuko udakunze mugenzi we abona atakunda Imana atari yabona. Imana itugirire neza. Bavandimwe munkurikiye, nimureke dukundane. Dukundane urukundo, urukundo Imana yatubwiye. Urukundo rutari urw'uburyarya, urukundo rutari urw'urumamo. Ni ukuri, nimureke dukundane. Tugire urukundo, kuko muri iyi minsi urukundo rwabaye ruke mu bantu. Abantu ntibagikundana, ahubwo buri wese asigaye yihugiraho. Ugasanga umuntu avuga ngo mba niyihugiyeho, ntatekereza mugenzi we. Imana itubabarire. Muri iyi minsi abantu basigaye bakoresha imvugo, akavuga ngo uyu muntu mba mbona amaraso yanjye adahura naye, ngo mba mbona ntamwiyumvamo. Imana itubabarire. Nimureke dukundane. Dukundane rwose,
tugire urukundo. Uyu mwaka wa 2025 dusabe Imana iduhe urukundo, dukunde buri muntu wese tutarobanuye ku butoni, tutavuze ngo uyu muntu aturuka aha, ngo uyu muntu ngo avuka aha, ngo turonde akarere cyangwa turonde igihugu. Imana iduhe urukundo rwo gukunda buri muntu wese, umuntu uwo ari we wese tumukunde, kuko umuntu wese ni umuntu w'Imana. Ni ukuri Imana iduhe urukundo, Imana iguhe urukundo, nicyo nkwifurije, kuko nuvuga ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe uzaba uri umunyabinyoma, kuko niba udakunda mwene so utakunda Imana utari wabona. Nimureke rero dukundane, dukundane cyane. Imana idufashe kandi itwongere urukundo, kuko muri iyi minsi birakabije cyane, abantu ntibagikundana, abantu ntibakita ku bandi. Ariko Imana idufashe, iduhe urukundo, iduhe gukundana, iduhe kugira urukundo. Ibintu byo kwikunda ntukunda abandi, ukumva ko icyiza cyose ari we kigenewe, ukumva ko ikintu cyose cyiza ari wowe gikwiriye, ntiwifurize abandi byiza. Ibyo ni bibi cyane, Imana ntibikunda. Imana itubabarire, nimureke icyo wumva batakugirira nawe ntukigirire mugenzi wawe, kandi icyo wumva cyakugirirwa ukifurize na mugenzi wawe. Nicyo Imana idusaba. Icyo wumva batagukorera ntugikorere mugenzi wawe, kandi icyo wumva wagirirwa nawe ukigirire mugenzi wawe. Imana itugirire neza, kuko ibyo umuntu agirira umuntu nibyo aziturwa, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nimureke rero dukundane, twirinde kwicamwa ibice, kandi ikindi dukunde n'abanzi bacu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mukunde abanzi banyu. Ni itegeko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni itegeko gukunda n'abanzi bacu. Dukunde n'abanzi bacu. Nakugirira nabi ntumugirire nabi, umwiture neza. Nakutuka ntumutuke, umwiture neza. Nakuvuga nabi ntumuvuge nabi. Ni ukuri ibyo ngibyo nubimukorera uwo mwanzi wawe, nawe bizamutungura, bitume yitekerezaho, nawe ahindukire akurikira Imana, avuga ati uyu muntu ni umukristo, uyu muntu arakijijwe. Nimureke twerere imbuto abatwanga, tuberere imbuto kandi tubakunde, nibyo bizatuma bahindukira. Imana itugirire neza. Ndakwifuriza ko wagira urukundo, ugakunda abantu bose, ntawe urobanuye. Kunda abantu bose, kandi ibintu byo kwihugiraho ntiwite ku bagenzi bawe. Muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo umuntu azi igihe azayiviramo. Niyo mpamvu ugomba gukoresha igihe cyawe neza, ugakunda bagenzi bawe, kuko ushobora kwihugiraho ugatungurwa, ubundi ugasanga wararuhiye ubusa. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki? Ngo wa munsi utabonye Yesu. Undi muririmbyi araririmba aravuga ngo bibananiza iki gukunda bagenzi banyu, uko bitagombera amashuri, we ko bitagombera amafaranga, we kandi bidasuzuguza ubigize. Ngo mbibarize bibananiza iki? Ni iki bikunaniza? Ntibigombera amafaranga, ntibigombera ubutunzi, ntibigombera ibya mirenge, kandi nta nubwo bisuzuguza ubigize. Bibananiza iki? Nimureke muri uyu mwaka 2025 dufate ingamba, dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, kuko muri iyi minsi abantu baritandukanya, ugasanga biciyemo ibice, ugasanga biciyemo udutsiko. Ariko Imana itubabarire, haba ari mu nsengero birimo, haba ari hanze y'insengero birimo. Imana itubabarire kwicamo ibice, kuko Imana ntibikunda. Nimureke dukundane. Hari igihe umuntu areba umuntu akanamwanga batari bavugana, akavuga ngo, cyangwa akaba atanamusuhuza cyangwa akaba atamuvugisha, akavuga ngo mbona uriya muntu tutahuza, mbona uriya muntu amaraso yanjye atahura naye, mbona uriya muntu ntamwiyumvamo. Imana itubabarire cyane.
nimureke dusenga Imana tuyisaba urukundo. Uyu mugoroba saba aho uri hose, aho uherereye, nshuti wowe muvandimwe unkurikiye, aho uherereye pfukama usabe Imana urukundo, iguha imbaraga zo gukunda umuntu wese utarobanuye ku butoni. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa Ndiho ntujya uhinduka, icyubahiro ni icyawe. We ntuhinduka nk'abantu, ntuhindurwa n'ibihe. Mana ushimwe ku rukundo wadukunze turi babi, dukunda turi abanyabyaha, utwohereza umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo azaducungure. Mana wagize neza ku rukundo wadukunze, natwe umugoroba turuhaye agaciro, kandi ijambo ryawe riratubwiye ngo niho wabanje kudukunda, ntabwo ari twe twabanje kugukunda. Ngo niba rero udukunda, ngo dukundane natwe. Ngo kandi ngo Imana ni urukundo, Mana ngo uri urukundo, ngo ukunda ngo uguma muri we, ngo nawe akaguma muri wowe. Mwami duha urukundo muri uyu mwaka 2025, kuko biragaragara ko mu gihe cyashize, mu bihe bishize, Mwami ntabwo twakundanye na bagenzi bacu nk'uko bikwiye, ariko tubabarire. Ukimara kutubabarira uduhe urukundo, uduhe gukundana mu izina rya Yesu Kristo, uduhe gukundana tutarobanura ku butoni, uturinde kwicamo ibice, turinde kwiremamo udutsiko. Mu izina rya Yesu Kristo turatwamaganye. Mwami Mana turakwinginze, kuko ijambo ryawe riratubwiye ngo uvuga ngo akunda Imana adakunda mwene se ngo aba ari umunyabinyoma, ngo kuko utakunda mwene se ngo ntiyakunda ngo Imana atabonye. Udakunda mwene se yabonye ngo ntabwo yakunda Imana atabonye. Mwami turakwinginze kugira ngo twongerere urukundo, uduhe gukundana twese, uduhe gukundana n'abo tubana, n'abo duhura, n'abo dusengana, n'abo duturanye, uduhe urukundo rwa kivandimwe, uturinde kwihugiraho no kwikunda, kandi ibyo twifuza tugirirwa tubigirira abandi, kandi ibyiza twifuza n'abandi tubibifurize, kandi ikibi tutakifuza ko tugirirwa uturinde kukigirira abandi. Urakoze Mana, abankurikiye biteho bagirire neza, neza bakomeze bagote, amaraso ya Kristo abatwikire, kandi Mwami uburinzi bwawe bubabeho, ubahe urukundo. Mwami dusengeye abatarakwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, nibakwakire, kandi abasubiye inyuma, abagize urukundo ruke, abagize inzika n'inzangano, ubabarire kandi ubagaruze ubuntu bwawe. Abatafite amahoro yo mu mutima yabaye mu izina rya Yesu, kandi ubugingo bwacu niburindwe nawe, kubera ko twamenye ko ubugingo buhoraho. Urakoze Mana, mukawera nazerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi bongerere urukundo muri uyu mwaka, kandi uburinzi bwawe bukomeze bubabeho, kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese nawe utaha.